día peña allí me dio ñon de escuela ko ara. Ña san yo ña mindu ya ñande ya ni por ite ña bueno si hay alguna lección ñande recuerdo mara. Ko ara va a considerar se ven en Diego capítulo 7 los versículos 41 al 43 del Evangelio de Lucas. Pepe oñe pregunta a Jesús oñe ejina fariseo Simón. Jesús he ibe. Mokoi karia omengoviaba era peteĩ viru oipurukava ikuépe. Peteĩ ome'ẽva'erã chupe 500 ha pe ambue katu 50. Ha ndaikatúigui ome'ẽ hikuái pe viru purukahápe ohejarei mokõivépe. Ko'ág̃a ere chéve. Mávapa umi mokõigui ohayhuvéne chupe. Simón katu he'i. Chéverõmarã pe hetave ojehejarei vaikue chupe. Jesús he'i chupe añete pe'eréva. Mba'éko avela Jesús ilustrase ahína Simón Pedro, Simón el fariseo. Ha ñandéve avei de alguna manera. Simónko oñeñandu ha'e como fariseo ojapoporãmbahavoi opaitémare. La fariseokuérango ilegalista y ha'ekuéra ayunavi 2 veces a la semana, los martes y los jueves sagradamente. Ha'ekuéra oguarapuaitei la sábado ome'ẽ la diezmo opaitéma ojapoporãmbaitévaicha ha'ekuéra. Ha ko kuña hekovai akatungo de alguna manera la hesarenondépe ndopytaporãmbai. Pero Jesús ikuaapaite la ojehuaína ko'ápe. Ha he'i chuekuéra oĩngo mokõi tapicha odeve mi plata purukahápe. Ha peteĩ odeve 500 días de trabajo, o sea que 50 millones de guaraníes más no lo debe peteĩ. Ha pe otro odeve 5 millones. Ha mokõive andekatúi pagar la deuda. Ha upémaramo pe plata oipurukao ohejarei chupekuéra operona chupekuéra. Ha ko'ág̃a Jesús porandu mápa nde ñandu ovy'avéne. Ha la oñeperonahaguéra chupe. Ha entonces Jesús explica chupe he'i Simón he'i hape odeve hetave oñeperonahakue upéango la ovy'avéta ahína. Ha upéango ko'ápe la ojehuaise. Ko kuñángo hekovai ky'aitereígui. Ha sin embargo chupe ñandejára ohejarei la hembiapovaikue. Nde oiméramo oñeñandu edeve ivéla ñandejárape, igual tendebe ohejareíta avei. Ajépango importante ko che angirũ. No importai moitépa ja'apypukúra ni mombyeteípa jaha ñandejára. Ñande ikatu ñañakãitýnta jajevyjey hendápe ha'e oĩ ñane añuãhag̃uáicha, ñane perdonahag̃uáicha ta ha'éra ñande rekovépe ojehúva. Ha'éta ñande roguasa ko árape ha tome'ẽ ñandépe py'aguapy añete. Komarandukóva og̃uahẽndéve Radio Nuevo Tiempo rupi. Reikuaave hag̃ua Ñandejára rembiapoukapy romog̃uahẽse ndéve nde rógape mbo'epy porãitereíva ha nderehepymo'ãi hese mba'evete. Ehai oréve ore WhatsApppe +595 971 430 222. Ñandejára tanemoingo py'aguapýpe.